kuri bbc-gahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Muri Kongo imirwano yongeye kubura mu duce dutandukanye twa Uvira. Ese ubuzima bw'abahatuye bumeze bute? Mu gisagara cya Uvira imirimo isa n'iriko iragenda neza nubwo hari icuka kibi. Benshi mu banyagihugu bari batangiye gutekerwa n'ubwoba bumvise ayo makuru. Naho mu Rwanda abadepite bagaragaje impungenge ku bibazo bimwe na bimwe byugarije abaturage. Dufite n'ikibazo cy'uko umuriro w'amashanyarazi uhenze, ku buryo usanga hari aho umuturage bagezwaho ibikorwa remezo by'amashanyarazi agacana gusa uzanye na cash power, wamara gushiramo agasubira ku katado. Tufite n'ikinamico urunana, aya makuru ahagarariwe na Anne-Marie niwe mwiza. Mbere yo gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, mugenzi wacu Jacques Dacier Hondemundi yaduteguriye amakuru agezweho hirya no hino. Ishami rya ONU rijejwe imfungwa ku isi PAM rigabisha ko hamwe intambara iri kebera muri Iran gushika mu mpera z'ukwezi yobandanya gushika mu kwezi kwa gatandatu, iduga ry'ibiciro rishobora gutuma abandi bantu bagera kuri miliyoni 45 bisanga mu bukene bukabije bw'ivyo kurya. Icegera c'uburongoye iryo shami Kauskau yavuze ko ibi biteye ubwoba, ashimangira ko vyoshobora no gutuma inzara igera ku rwego rutari bwabeho ku isi. Iyi ntambara imuteye umutima uhagaze. This just reinforces the importance of de-escalation to this conflict. Ibi bishimangira akamaro ko kugabanya umwuka w'iyi ntambara. Ingaruka ziriko zigwa ku bantu b'intege nke bari basanzwe bari mu kaga. Ntibafise isaganirizo kugira bashobore guhangana n'irindi duga ry'ubuzima. Israel ivuga ko yishe mu gitero c'indege umwe mu bategetsi bo hejuru ba Iran, Ali Larijani, arongoye urwego rw'umutekano w'igihugu. Uyu mutegetsi yaheruka kuboneka ku mugaragaro ku munsi wa gatanu heze mu myiyerekano yabereye ku murwa mukuru Tehran. Iran ntiremeza urwo rupfu. Ni inkuru ya Yolande Nel, mwumva mu rya Prime ndi ku magenge. Inyuma yaho hiciwe indongozi y'ikirenga ya Iran Ayatollah Ali Khamenei mu gitero cyo mu kirere ku munsi wa mbere w'intambara, Ali Larijani yaciye arushiriza kuba umuntu w'igihagararo gikomeye mu butegetsi. Uwo yahoze ari umushingamateka n'urongora ibiganiro vya nucleaire, yari hafi cyane y'indongozi kizigenza. Israel yavuze ko hishwe kandi General Golam Reza Soleimani, umukuru w'ingabo zizwi nka Basij, rimwe mu mashami y'ingabo za Iran. Urupfu rwabo ntirwashotse rwemezwa n'ibinyamakuru vya leta ya Iran. Mu gihe atakemenyetso ko intambara iri kwiracureha, Iran yabandanije kurasa ibisasu vya misile kuri Israel, naco igisirikare ca Israel kikaba cavuze ko catanga uyu mupfunda mushasha kandi munini w'ibitero kuri Tehran, umurwa mukuru wa Iran. Sentare mu Bubiligi yafashe ingingo ko mutama w'imyaka 93 ashobora kuburanishwa mu rubanza rujanye n'iyicwa ry'uwatanguye kuba umushikiranganje wa mbere wa Republika ya Demokarasi ya Kongo, Patrice Lumumba. Etienne Davignon, umwe mu bari bahagarariye Ububiligi muri ico gihe muri Kongo, yagirizwa kuba yarapfunze yongera aratanga Lumumba mu buryo butemewe n'amategeko, hamwe no kumukorera ibimaramaza n'ibitesha agaciro umuntu. Lumumba yishwe arashwe n'umugwi w'abasirikare bari batumwe, hanyuma ikiziga ciwe kiyonzwa mu bumara bwa aside. Davignon niwe wenyene akiriho mu Babiligi 10 bagirira mu rubanza rwashingishijwe n'umuryango wa Lumumba. Latifa. Urakoze cyane Jacques Dacier. Dutangiye amakuru twabateguriye ku buryo burambuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, imirwano yongeye kubura hafi y'umujyi wa Uvira nko mu birometero 20 uvuye muri uwo mujyi. Amakuru avuga ko mu ijoro ryacye habaye ibitero bya drone by'ingabo za leta mu gihe indi mirwano ikomeje kubera mu kibaya cya Rusizi. Leta ya Kongo nta kiratangaza kuri iyi mirwano mu gihe umutwe wa 23 wo uvuga ko ibyo ari ibitero by'ingabo za leta byagabwe ku basivili. Iyi nkuru iri ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango tweteguwe na Siriake Muhawe nayo.
umwe mu gace ka Mikenke hafi ya Minembwe yabwiye BBC ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri habaye ibitero cyo kimwe no mu kiyaya ca Rusizi. Amafoto yashizwe ku mbuga hwaniro yerekana imirongo y'abantu benshi bariko barahunga intambara iriko irabera ikabunambo, bivugwa ko iriko irahuza ingabo za leta ya Kongo n'umuhari wa M23. Uwo muhari uvuga ko ivyo bitero vyatumbereye ku bice bibamwo abantu benshi n'abasivile batagira gitabara. Ingabo za leta ntaco zirabivugako. Ariko imbere yaho FARDC yari yavuze ko ivyo bitero vyabitumbereye abagwanyi b'umuhari twigwaneho ukorana na M23. Uretse ivyo bitero vyabereye Imikenke, izindi ntambara ziravugwa hagufi ya Sange ku birometero 30 mu buraruko bw'igisagara ca Uvira kwibarabara rija i Bukavu. Umuvugizi w'umuhari wa M23 Lawrence Kanyuka avuga ko uwo muhari udashobora kubandanya urera amaboko imbere y'ivyo bitero bikomeye. Inyuma y'indwi nkeyi bigaruriye igisagara ca Uvira, abagwanyi ba M23 baravuye muri ico gisagara mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze ku gitsure ca leta z'ubumwe za Amerika. Hagati aho ico gihugu ca Amerika cahamagaje abategetsi ba Kongo n'u Rwanda mu nama yo gusubira kwihweza amasezerano ivyo bihugu vyagiraniye mu mpera z'umwaka uheze, kuko bigaragara ko atamwimbu yavuyemo. Kugira ngo tumenye uko ibintu byifashe mu mujyi wa Uvira, mu kanya gashize mugenzi wacu Jacques Dacihundi Mundi yavuganye na Mapenzi Manyebwa, umwe mu bahatuye hakaba nayoboye urugaga Synergie de la Société Civile mu mujyi wa Uvira. Pour le moment, donc la situation de uko iby'umutekano byifashe mu gisagara no muri teritwari ya Uvira, kuva ejo ibintu byarakomeye cyane muri sheferi y'Abavira mu ruhande rw'uburaruko bwa Uvira. chefferie de Bavira, mais néanmoins dans la plaine de Ruzizi. Ariko mu kiyaya ca Rusizi aho ibintu bibandanye gukomera gusumba, ariko harabera ingwano zikomeye hagati y'abasirikare ba Kongo bafatanije na Wazalendo ku ruhande rumwe, aha no kuvuga mu duce twa Biriba, Kabunambo, aho uca uvuye Runingu ugomba kuja muri Sange. Abantu bariko barahunga ari benshi kubera amabombe. Abanyagihugu bahunze Runingu berekeza Ikiriba na Sange, abandi batari bake banyegeye mu mazu, mu gihe hari n'abariko barahungira mu mashamba. Ils ont fui, une grande partie sont dans des maisons et d'autres sont en train de fuir dans des forêts. Ubwo burero uri kurambwira buri ku birometero bingahe vya Uvira? Si on peut prendre par exemple Nk'akarorero dufashe akarere ka Runingu gushika Uvira ni nk'ibirometero biri hagati ya 15 na 20. à 15 km. None muri ubu mwanya ibintu vyifashe gute mu gisagara ca Uvira? Maintenant, la ville d'Uvira, les activités... Mu gisagara ca Uvira imirimo isa n'iriko iragenda neza, nubwo hari icuka kibi. Benshi mu banyagihugu bari batangiye gutekerwa n'ubwoba bumvise ayo makuru. Hari abatinye no kugurura amabutike yabo kubera ubwoba, bamwe mbere batanguye guhunga berekeza mu Burundi. Les gens commençaient déjà à prendre la direction du Burundi. Bamwe bavuga ko ibarabara rya Uvira Bukavu ridahita. Muri iryo barabara ibintu vyifashe gute? C'est depuis Haciye iminsi 3 ibarabara rya Uvira Bukavu ryugawe kubera nyene umutekano muke. Abasirikare ba Kongo na Wazalendo nibo bafashe ingingo yo kubuza abantu kuhaca. Uwo yari Mapenzi Manyebwa, umwe mu batuye muri Uvira, hakaba nayoboye urugaga Synergie de la Société Civile muri uyu mujyi. Dukomeje n'aya makuru, umuyobozi mukuru ushinzwe kurwanya iterabwoba muri Amerika yasezeye ku mirimo ye, avuga ko hadashyigikiye intambara igihugu cye cyagabye kuri Iran, ndetse asaba Perezida Donald Trump guhindura icyemezo yafashe. Joe Kent waburiye umugore w'umusirikare mu gitero cy'ubwiyahuzi muri Syria, habaye umutegetsi wa mbere weguye muri Amerika kubera intambara ibera muri Iran. Ni inkuru ya Anne-Marie Niwemwiza. Mu ibaruwa yashyize ku rubuga rwa X, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya iterabwoba Joe Kent yavuze ko Iran itari iteje Amerika ibyago byihutirwa, anavuga ko ubutegetsi bwa Trump bwateje intambara kubera igitutu cyaturutse kuri Israel hamwe n'abayishyigikiye bakomeye muri Amerika. Kent w'imyaka 45 y'amavuko ni umusirikare wahoze mu ngabo zidasanzwe za Amerika, ndetse akaba yarabaye n'umukozi w'urwego rushinzwe iperereza muri Amerika CIA. Umugore we Shannon Kent wari umusirikare wa Amerika mu bijyanye n'ubutasi bw'itumanaho, yishwe mu gitero cy'ubwiyahuzi muri Syria mu mwaka wa 2019.
muri iyo baruwa Kent wigeze kwiyamamariza kuba depite uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani muri leta ya Washington ariko ntatsinde, yavuze ko kugeza muri Kamena 2025 yari yizeye ko Donald Trump yari yarasobanukiwe ko intambara zo mu burasirazuba bwo hagati zatwaye ubuzima bw'abanyamerika benshi kandi zigahombya n'igihugu mu bukungu. Yavuze kandi ko abategetsi bakuru bo muri Isiraheli hamwe n'abanyamakuru bamwe bafite ijambo rikomeye muri Amerika bakwirakwije amakuru atariyo bikagira ingaruka zo gutuma Trump atandukira politike ye ya America First. Kent yunzemo asa n'ubwira Trump ati ubu butumwa bwagiye busubirwamo kenshi bwagushutse bugatuma wumva ko Iran iteye Amerika ibyago byihutirwa, ariko ibyo byari ibinyoma. Mu ibaruwa ye Kent yavuze ko ubunararibonye bwe mu gisirikare ndetse n'urupfu rw'umugore we aribyo byatumye afata icyemezo cyo kwegura, agira ati sinshobora gushyigikira kohereza urubyiruko ruzakurikiraho kujya kurwana ndetse no gupfira mu ntambara idafitiye inyungu abanyamerika kandi idakwiye gutwara ubuzima bwabo. Mugenzi wacu Anne-Marie niwe mwiza arakoze cyane. Dukomereje mu Rwanda, Minisiteri y'ibikorwa remezo muri iki gihugu iravuga ko leta iri gukora ibishoboka byose kugira ngo iterambere ry'umujyi wa Kigali n'indi mijyi iwunganira rijyane no kongera ubwinshi bw'ibikorwa remezo. Ibi Minisitiri Jimmy Gasore yabivugiye mu nteko ishinga amategeko aho yari yahamagajwe ngo asobanure ibibazo byabonywe n'abadepite mu ngendo bakoreye hirya no hino mu gihugu. Mu bibazo bagarutseho harimo igiciro gikabije cy'umuriro w'amashanyarazi, ubuke bw'amazi, ubutaka ndetse n'abaturage bimurwa badahawe ingurane. Ni inkuru twateguriwe na Jean Claude Mwambutsa. Ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu byavuzwe n'abadepite ko kibangamiye ibikorwa bishya biyakenera uko imijyi igenda yaguka. Ibi kandi ngo biri mu murwa mukuru wa Kigali ndetse n'imijyi iwunganira iri mu zindi ntara. Itsinda ry'abadepite riherutse kuzenguruka igihugu rivuga ko iki gikwiye igisubizo cyihutirwa nk'uko bivugwa n'umwe muri bo, Depite Christine Mukabunani. Dufite n'ikibazo cy'uko umuriro w'amashanyarazi uhenze ku buryo usanga hari aho umuturage bagezwaho ibikorwa remezo by'amashanyarazi agacana gusa uzanye na cash power, wamara gushiramo agasubira ku katado. Ku ruhande rwa leta ho ngo baragerageza kugenda bakosora amakosa yabayeho mu bihe byashize aho ibikorwa byazamurwaga hadatekerejwe cyane ku gishushanyo mbonera. Avuga ku kibazo cy'igiciro cy'amashanyarazi, iki nicyo gisubizo cya Minisitiri Jimmy Gasore w'ibikorwa remezo. Habayeho guhuza ibiciro by'umuriro n'ikiguzi kiwugendaho kugira ngo umuriro ukomeze guhabwa abaturage. Hazirikanwe cyane abaturage b'ubushobozi buke, by'umwihariko abaturage bafite kilowati ziri munsi ya 20, aho abandi bagura umuriro ku mafaranga arengeje 300 kuri unite, bo bagura ku mafaranga 89. No kuvuga ngo ni umuntu ukeneye gucana amatara, akareba televiziyo, agacomeka telefone. Babandi bafite amatara yuzuye ibipango n'inzu arara yaka, nibo wavuga ko bisa n'ibizamutseho gato, ariko nabwo byazirikanwe. Leta yakoze ibishoboka byose ngo ntibizamuke cyane. Ibibazo by'abadepite kandi byanibanze ku mihanda mishya yubakwa ariko nyuma ikaba ikibazo ku baturage. Iyi ni nk'ihangwa itarateganije inzira zitwara amazi akajya gusenyera abaturage. Minisitiri Gasore avuga ko aha ari hamwe mu hantu leta ihanze ijisho. Inzego zose zishyira mu bikorwa ibaka ry'imihanda zahawe umurongo ku bijyanye no kubaka za ruhurura, yaba ku mihanda yarangiye n'imishya zitwara amazi mu bishanga ku buryo amazi atazajya akomeza kwangiza abaturage. Ikindi nuko no ku mihanda yakozwe mbere hari gahunda yo kumenya aho hantu hose hakagenda hasanwa, hakosorwa, amazi acungwa neza, kandi nabyo bimaze kugerwaho ku kigero gishimishije. Havuzwa amazi adahagije mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mijyi mito yo mu ntara. Abadepite bavuga ko isaranganwa ryayo ritarimo ubutabera. Minisitiri Jimmy Gasore yemeye ko iri saranganywa riterwa nuko amazi adahagije kuri bose. Gusa yavuze ko hari imishinga migari yo kongera amazi nk'uwa Musogoro mu karere ka Karongi, uwa Karenge muri Rwamagana ndetse n'uwa Nzove mu mujyi wa Kigali. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa harakoze cyane. Ubu tugeze ku isaha 12:43 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 1:43 i Nairobi muri Kenya. N'umwanya wo kumva ikinamico runana. Anonsi yatarihanangiriza Sorina yakoze iki? Hagati aho duheruka mukobwa Jana asaba Pascal gusubira mu rugo, yarabyemeye se? Nurunana ko wambaye ipantaro uzindukiye he Pascal? Ngo nzindukiye he? Ahubwo sahaniye aho uri ni wawe mugabo mwiza. Niba ugiye ku musarana mbare icyo gitenge cyanjye ugende wiherera ugaruke twijyamire, dore haracyari kare. Sha mukobwa ja uri umunyamayeri pe.
uba hano hageze nde ntubyibuka se ko twaraye tubivuganye tukabyemeranyaho umugabo wanjye tuvugana iki mukobwa ja ko ejo waje kunsura mu kibahima cyanjye tukahava ngo herekeje twavuganye iki ku birebana no gutaha hano ubu se urashaka kunyihinduka pasika ntuzi ko nagusuye tugasangira agacupa tukaganira tukemeranya kwiyunga oya nta bwiyunge bwanjye nawe rwose bwigeze bubaho cyakora kuba waransuye byo ndabyibuka ariko ntabwo twigeze twemeranya gutahana ubu se ushatse kuvuga ko naje nkwikoreye ku mutwe pasika iyi nzoga wampaye rwose ishobora kuba irimo ikintu ntamenye kuko sinumva na gato ukuntu nageze hano ubwo se urumva nashyiramo iki mugabo mwiza sinkiza ariko kirimo yewe ni gute umuntu w'umugabo yanywa inzoga agata ubwenge kugeza ubwo atashye aho atazi koko icyakora ikintu nzi ni uko nayiguhanye urukundo ikindi nagufashe neza natese neza tumaze kurya ndagusasira mbese turiruhukira duhuza urugwiro mukobwa ja ibyo wakoze byose rwose ntabwo mbyitayeho dore navuye ahangaha mpunga kwikorera umusaraba utari uwanjye kandi n'ubu ntaho wagiye umusaraba utari uwawe wuhese ubwo se nta bana ba Stefano bari kuririmba bikiranya wagira ngo nikora iri mu myitozo none se wakwihanganya ugasibira rimwe nkabanza nkajyana abana kubapimisha ese ko nsindagira abana nk'aho ari abanjye wagiye ukabwira Stefano mukajyana akabagufasha ntacyo wowe ntumfashe kujyana abana ku gipimo ahubwo ugume hano usigaranira abo wemera ko ari abawe noneho nanjye ku mpanga ndirwariza aha reka nkureke kuko nkomeje kugutega amatwi wabona nabyo mbyemeye waramutse papa bite muza ni byiza waragarutse se papa oya ntabwo ndagaruka sha muza ariko nzaza kubasura vuba aha mumeze neza se na mama wanyu nta kibazo mufite ko mujujura se muceceke twumvikane turakumva tica niko tumaze kuvuga ngo isuku ni isoko y'iki y'ubuzima isuku ni isoko y'ubuzima tugomba kugira isuku dukaraba umubiri wose twambara imyenda isa neza twiyogoshesha ariko tukibuka n'isuku yihe y'aho turara aho turara nibyo rwose uwase yabikoze ariko ndashaka aho duheruka kwiga ninde wibuka isuku duherutse kwibandaho yewe tica ngaho sano tubwire ni iyihe suku duherutse kwiga isuku yo mu kanwa isuku yo mu kanwa mwabyumvise mwese yego twabonye ko tugomba koza amenyo yacu buri munsi dukoresheje uburoso n'umuti wabugenewe sibyo yego abantu babwiye ababyeyi babo ko bagomba kugura uburoso bwo koza amenyo n'umuti wabugenewe nabo nibazamura intoki tubarebe turahari tica narame n'ako kagurupe kawe muri kumwe aho ngaho inyuma bite byanyu uko mbona tutari kumwe turi kumwe tica niba turi kumwe mvuze ngo iki ngo umuntu wese agomba kumva ko kurinda no kubungabunga ibidukikije ari inshingano ze kumva tambuka hano nabo muri kumwe bose muze hano imbere yanjye tubabarire ntabwo twongera mwari ndavuze ngo muzamuke hano kandi nandutiye niyo nkuru n'abo bakobwa muri kumwe mwese muze hano mubanguke mugire vuba turabitabye mwari niko hariya mwari muri mu biki ntacyo nuko twari duhagaze gusa mutarambwira icyo mwakoraga hariya inyuma ntabwo nshobora kubababarira ahubwo ndaje mbahane nihanukiriye ku buryo mutazongera gutekereza ikintu nka kiriya batubabariye ko tutazongera tica nubabarira abana bakoze ikosa bacitswe abana nkamwe umuntu abaza icyari kibarangaje ntimunasubize nahera hehe mbababarira nitukikubwira se uratubabarira cyane rwose urumva mwambwiza ukuri koko nkanga kubabarira nkanga kubaha imbabazi twarimo tureba imiziki muri telefone yandutiye nduti iyo telefone yizana inkwereke katari yanjye se mwari wambabariye humura n'ubundi ndakubabarira ariko banzuzane telefone nkwereke ahubwo si rero ko ntayo numva mu mufuka nayikuremo yayibitse muri mugondo ariko tica tubabarire n'uduhane ubwo bivuze ko wandakariye rero oya nanone ntabwo navuga ko nakurakariye gusa nyine nibazaga impamvu watinze kugaruka wa mubyeyi wese ugira ngo biba byoroshye gukora izi nshingano zo kuyobora umudugudu ukazifatanya no gushaka uko urugo rwawe rutera imbere bisaba ubwitange bwinshi na dini ahubwo si mu mudugudu wacu hari undi wabikora neza ngo wabishobore uretse wowe oya barahari benshi
barahari benshi nabo bagira inyota yo kwitangira abaturage. Rufo mbona rwose niyo abandi bagerageza batageza ahawe uri umuntu mwiza witanga ugira urukundo mbese sinabona uko ngusobanura pe. Reka ibyo tubireke twivugira icyanzindiye rero. Umushinga wamaze kuwutegura neza kandi nkubwira ko nakubuze ngo ukomeze umfashe. Ariko hari ibyo twamaze gutegura Nadi. Hari gukomerezaho se hariya ubundi nkaba nsanze hari ibindi wongeyeho. Mbyongeraho se ndabishoboye Rufo. Naragutegereje ngo tuzakomezanye wabonye umwanya. Baba we. Nadi nawe nta byawe rwose. Ubu numva ko wakomereje nje kukurebera niba ari bizima. Nanze gupfundikanye nakubijyamo ngiye nyine nkabyica. Ndavuga naho uzabonera umwanya tuzakomeza. Okay, nta kibazo ngo wazana za mpapuro twakoreho n'ikaramu nkwereke. Reka nze gato mudugu. Tebuka uyu munsi ufite gahunda nyinshi ndashaka kuva muri ibi ngibi nkajya mu bindi. Yewe Rufo. Yego. Ntibirashya ariko wabukoze muri aka gashyushyo nkazana n'agacyayi tukanywa da. Oya wikwivuna rwose ntabwo nshonje Nadi. Mbega Rufonse. Oya wikwivuna rwose. Gusangerega ntago bivuze gufungurira umuntu. Ndabizi ko nta kibuze ariko none iyo abantu barimo bakorana nka gutya nyine urebye gusangira ntacyo biba bitwaye. Ntabwo ari ngombwa. Icy'ingenzi ni uko nkora ibingenza kandi nkabikora neza. Sibyo? Ntabwo ari ngombwa kungaburira rwose. Cyakora ntusanzwe Rufo. Wakabanye na nonse yatamwahuye muhwanye pe. Duhanye dutese kandi. Mwembi muri abantu beza kandi bakunda abaturage nta yindi nyungu babategerejemo uretse kunoza inshingano zanyu neza. Ubuse kuba umujyanama w'ubuzima cyangwa kuyobora umudugudu wabikora ubikurikiyemo iyo nyungu Nadi. Ese ukoresha irihe banga Bonori? Ibanga ry'ikise mukobwa Jean. Kuri ibyo twarimo tuvuga nyine by'abana basa neza. Reba umwana wawe ukuntu asa urebe n'abandi uko basasha. Wa mubyeyi we se uragira ngo abana base kandi natwe abakuru tudasa. Haba birabura cyane hakaba b'inzobe mbese abantu turatandukanye mukobwa Jean. Wikujijisha yewe icyo mvuga uracyumva. Reba umwana wawe n'ikiduhagira. Naho abandi ubuhwihwi bwaraje wagira ngo banga umutero. Ewe ngiye rwose sinavuga ko ari ibanga rwose rikomeye nkoresha. Uretse gukurikiza inama ngirwa n'abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima. Aha, ubusa mudugudu wose niwe ukurikiza inama z'abaganga gusara. Simvuze ko ari njye nyine ngiye nkubwiye ko nta kindi nyine kidasanzwe nkora uretse kumvira inama zabo. Njye se sinzumvira. Ubu sinazanye abana kubapimisha. Kuzana abana kubapimisha ni kimwe kandi batugira inama ku bintu bitandukanye. Ubu se wabahaye iki? Ibiryo. Ibihe biryo se? Kindyo yuzuye igomba kuba igizwe n'amafunguro ari mu matsinda atandukanye kandi hiyongereho ibikomoka ku matungo. Ariko nturene ntukigire umukire ngo urenga abakire. Gute se? Ubwo iyo uvuga ngo ibikomoka ku matungo uba wumva inyama za buri munsi ari nde wazibona. Buriya gitifu we buri munsi araziryara. Ibikomoka ku matungo rwose si inyama gusa mukobwa Jean. Utabonye inyama washaka indagara, washaka igi, yewe wabona n'amata. Mbese umuntu wagerageje ntiyabura umwana we kimwe mu bikomoka ku matungo pe. Yewe niba ari cyo gituma batabiduhagire nk'abanye nibakomeze bere udukecuru n'udusaza kuko ndumva ibyo ntabishobora. Aho nyumvira. Erega kwita ku mikurire myiza y'umwana ntabwo bisaba kuba uri umukire rwose mukobwa Jean. Nuko yego mama we. Erega kwita ku mirire n'imikurire myiza y'umwana ntabwo bisaba kuba ukize. Hanyuma se ayo magi n'amata n'indagara n'amanyama maze kudondobekeranya bigurwa ubusara. Aha, uzi impamvu se nkubwira gutyo mukobwa Jean. Ubu nanjye muri iyi minsi mfite ubukene wagira ngo nibwo nejeje pe. Ariko nyine uko biri kose ndihangana ku munsi migambi wanjye nkamubonera kimwe mu bikomoka ku matungo. Ibyo byihoreye yewe bireke. Ufite ubukene se bungana n'ubwo mfite. Aha, isundi mukobwa Jean reka nkubaze. Konsa umwana amezi 6 nta kindi umuvangiye birasaba kuba ukize. Ibyo se bihure nibyo twavugaga by'uko umwana wawe asa neza uwanjye akaba asa n'agakecuru kandi bangana. Banza nyine usubize ndakubwira aho bihuriye. Kumutangiza imfashabere agize amezi 6 kandi ukibuka ko isuku ari isoko y'ubuzima igihe cyose umugaburira birasaba kuba uri umukire. Ubu se ikibazo abana banjye bafite ni ukubaha imfashabere idafite isukura. Nacyo kirimo. Ikindi niba baguhashira kibondo ngo igufashe kunoza imirire y'abana bawe kuki uyigurisha kandi uzi neza ko iriya fu rwose ari nk'umuti ku mwana wayigenewe. Injira. Mwiriwe tica. Bite nduti? Ni byiza. Narinje kubasaba ya telefone. Waruje kunsaba telefone ngo uyikoreshe ikise muri aya masanduti. Ndashaka kuyitahana. Oya, telefone twafatanya abanyeshuri bazikoresha nabi ntabwo tuzibasubiza. Ndasaba imbabazi ntabwo nzongera kuyirangariramo. Oya ntabwo bishoboka shanduti. Iyo biza kubishoboka mba nayiguhaye kare rwose. Iriya telefone nabonye aho kugufasha ahubwo ikwangiza.
ntabwo nzongera kuyizana kwiga. uyu uzabwire nyirazaza yitwarire hari icyo nshaka kumubwira. Ntiwahema se ubundi ukantuma nkamubwira icyo ushaka ubu uzamubwira tica. Ariko Charlotte ubwo urumva ukungana uko wandusha ubwenge koko? Ubwo se nabwirwa n'iki ko wabimubwiye? Ndabimubwira ni ukuri kw'Imana. Wikwirirwa urahirasha. Nakubwiye ngo telefone nzayisubiza nyirayo ari uko twivuganiye. Nkamubwira ibi byo kubwa telefone ngo wirirwe ureba ibyo wishakiye. Ariko uretse ko twari iby'umuziki abandi bari ku murongo ariko nta kindi kibi nayikoresheje. Oya ibi ni byinshi cyane rwose nduti. Kandi ntiwabimenya. Nakubwiye ngo uzazane nyirayo tubariwe twivuganira. Hari imbuga nabonye usura ziriho amakuru abana nkamwe batemerewe kureba. Wumvise? Ese ubwo ibyo wabyirengagije ukayima tica. Ariko Charlotte ubusanzwe ugira amatwi yumva cyangwa n'umurimbo gusa? Kuva wagira hangana nakubwiye ngo iki? Nakubwiye ko telefone nzayisubiza uko bigenze bite? Nawe se byakugezeho Nosiya? Umva ati bitangira hose simba Nyarurembo. Yewe karabaye rero rwose jye naza no kubikubwira ngo utazagira ngo ni amagambo y'abagore b'inyarurembo, ariko ubwo nawe nyine byakugezeho ntacyo nkiguhisha. Ngo byagenze bitese? Umva Sinadine arakagenda ubusara akagenda azabone. Ko mututse se sori. Ariko Nosiya nawe rwose ntukigire umutagatifu. Indaya nkiriya yirirwa isenya ingo z'abandi niki koko umuntu yayikorera niki wayifuriza uretse kugenda bukayiriraho? Cyakora koko ngo agiye kubatumaraho wa. Ni inkuru yango se ko ari ibyigaragaza. Yahereye kwa Nyiramariza Stefano aratwara. Abagiye kuyu mwana wa Cecile uriya Patrick. Ntiyanagira impuhwe ko ari umwana muto w'umusore ukibyiruka. Kandi urabona yarabyaye ntiyagira izo mbabazi nyabo. Abaramushukashutsa mutera inda. Nukuri urumva? Ati ntibihagije noneho ngiye gutwara Alphonse wa Nosiya. Uwo muntu koko urumva atari virusi mu ngo zacu. Ariko se ubwo si ukubeshya koko na Alphonse yamaze kumutwara di? Arewe ese uracyari muri ayo? Reka ayiwe ndakubwiye ngo ngewe rwose ubwanjye n'amaso yanjye abiri niboneye Alphonse na Nadine bicaye hariya mu rugo iwe nyine barebana kana ko mu jisho bahuje urugwiro kana ko mu jisho. Niki ko witse imitima aramukujyanye? Urabizi se sori karame ayo maso abiri wabonesheje Alphonse yagiye kwa Nadine uziyacungisha atanaza umugabo wawe. Nge ntago nagusabye kuncungira umugabo n'ukuri ndakwinginze n'undi munsi. Amahirwe ngira rwose ntabwo tanaza aragera kwa Kazarusenya uriye. Waratomboye ubwo ataragerayo. Noneho rero ngewe uzabaretse kuncungira kuko sinagucungishije umugabo wanjye Alphonse. Ikindi kandi sinzongera kumva ngo wamvugiye umugabo ibyo akora byose ntacyo bikurebaho. Sibyo sori? None se ushatse kuvuga ko ari amagambo umugabo wawe atinjiye Nadine Nosiya? Ndakwiyamye. Iba Nosiya atasabye sori nasa azabyubahiriza. Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Ikinamico Urunana nicyo kituyeje ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Gusa mbere yo gusoza reka twongere twibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Twababwiye ko muri Kongo imirwano yongeye kubura mu duce dutandukanye twa Uvira ndetse kandi twumvishe n'uburyo ubuzima bw'abahatuye bumeze. Naho mu Rwanda twabwiye ko abadepite bagaragaje impungenge ku bibazo bimwe na bimwe byugarije abaturage. Twibutsa ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, Facebook na X BBC Gahuza Miryango ndetse na website yacu bbcgahuza.com ko tuba dufite
tubafiteho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Kumwe mu nkuru dufite uyu munsi dufiteho inkuru ivuga ko umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya iterabwoba muri Amerika yeguye avuga ko adashoboye. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi naho kwangwa bw'ibyuma twari kumwe na Maxwell. Aya makuru arahagarariwe na Anne Marie Niyomwiza.